Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigano pari batta bani panurang sukoton, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senoguri atas. Terima kasih puji-pujian ma isombah pun ur nami hubamu Tuhan. Nadumma makasomani, makop-kop, manremotkon jana masarihon guluh nami. Ase bani pandurang sugoton bani nasyol ipukah kanami horja nami sigano pari. Patorang ham hatamuin huban nami. Ase jupan hapentaron hanami. Janagok ibagas malas niuhur. Makorjahon horja nami sigano pari. Bahen hasangapun ikuranmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapak inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapen asyam marianan bani panurang sogot nyarion. Nabu isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Hatani ne bata nagabe rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nyarion. Jumat tanggal siah Februari tahun 2024. Ay matar surat bani buku Galatia bindu onom ayat siah nama katahon sonon. Tapi ulang mamarna loja hita mambahen nama dear. Ay nama nabi deu usehita bani panurang ni. Anggo senggabe galek kita sonari. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Satu judo hita tene anggo ahana ni horjahonta i deihon hita atape ijalo hita tene inikmati hita hasil ni. Sonai do homani anggo marjuma hita jupahan hasil atape marpariama hita kumbani halo jahonta. Nah, kusi sonai do homani ibagas golu hapor sayonta. Totulang marosu kita anggo ahanani horjahonta lang marbuah. Nah, halani ay maningon takas do bata. Sonahado asiboy tongon gabe marbuah ahana hinurjahonta ay. Nini Apostel Paulus sonon ulang marnaloja. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Masih isobut ulang mamarnaloja. Na perlu bisa halim maningon takas bata. Ibagas makorjahon na madiar atape membayan na madiar bani hasomarta jolma. Maningon do hape ni isimbilihita sidalian. Ala ni naido ibagas 10 tahun ay urahan do mangindahi sidalian. Asi ulang makorjahon na madiar marimbang mangindahi alasan atape sidalian nalegan ase buhay tetap kita makorjahon na madiar. Nah, on managabe karakter ni jolma na maningon itanday hita bahasa urahan do kita manginday sidalian halani ay maningon do ipadoh kita humbani dirita sidalian ahape ase lang makorjahon na madiar. Ay naperlu betene napaduahon maningon itanday hita bahasa sifat ni jolma ay urah loja atape urah tene manduli. Nah halani ay mahita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon duha peni adong stamina atape parguguh na sukup bata. Totu pargugo ibagas makorjahon na madiar ase ulang gabi urah loja kita. Maningon do ibotoh kita. Alani anggoya jam kon hita do guguh ta sandiri urado hita galek urado hita mandole. Nah halani ay maningon do hape ni ia jam kon hita parguguh na kumbani Tuhan. Jadi pakawata maningon totap do pakhabujuron ni nebata. Ase aha ase martambah-tambah tong ibagas pangurupir ni tondi na passing kita mambahen na madiar ubani hasomanta jolma. Ay napaduahon. Jadi dingat kita karakter ta. Jana na pasti napatuluhon ase boy tetap ideihon hita jana ijalo hita buah ni horja na madiar na binahenta ibagas parguluhanta
dingat kita ma. Adong do bagah-bagah ni bata. Nininokanay ay nama nabi do usehita. Jadi adong bagah-bagah ni bata bahasa halak nama korjahon nama deyar pasti manabi. Pasti jupahan upah niya kumbani ise. Kumbani na hinorjahon ta aido lang kumbani halak na duma manjalohon nama deyar humbat ta aido lang kumbani halak na yurupi hita aido lang kumbani jolma ijalo hita upahta. Tapi kumbani naibatado. Halani ay. Pori ni PHP ni ibagas na mambahin na madiyar hita. Itong-atongan ni namar keluarga. Itong-atongan ni perhorjaan ta. Itong-atongan ni guluh namar gereja atape kuryata. Itong-atongan ni masyarakat ta. So age itong-atongan ni negara taon. Pori ni pe nama deyar na binahen ta ay songon na tarlambat upah ni ijalo kita. Tapi dingat kita ma, upah na humbani na bata, pasti do bereh konon ni hubata. Nah halani ay, suku-sukun na parpudi, isi do sa sitong ni, na manjalo upah ay. Anggo ibagas guluta sonari pe, upah ay songon na lang idah kita. Pasti do upah ay babainang. Ay mabani haguluhan si magira. Tapi suku-sukun ni, ise do natalup manjalohon upah ay. Natalup manjalohon upah ay ma anggo sengga begalek hita sonari. Nah halani ay, maningon do HP ni, tetap hita manjolom politik bagah ni nebata. Jadi uhurta, pikiranta, surat-surata, sonai age guluhta, maningon do tetap tene mangarap bani upah na kumbani nebata. Jadi porini pelang sonari ijalohita upah ay. Pangarapan ta tenger ni uhurta bani upah si magira ay ma mambahin hita ase langga begalek sonari. Nah halani ay tetap mapindo hita perguguh na kumbani tondu ni nebata. Kumbani tondu na pasing. Ase ibagas sagale konta, ase ibagas keterbatasan ta, tondu na pasing na mangajari hita. Tondu na pasing na manorangi urapa pikiran ta. Jana tondu na pasing na tetap memberi perguguh hubata. Ase lang marnaluja hita membahin nama der ibagas perguluhan taon. Jadi porini adong pemisal ni hata-hata, porini adong pemisal ni kesulitan-kesulitan atau hamaholon-hamaholon, bahkan ratene jupah kita homani air susu ibalas air tuba. Seng anjay gabe sidalianta ay ase gabe soh kita makorjahon nama dear. Lani ay tetap majolom hita komitmen ta jana ipataridah kon hita bahasa karakter ni halak Kristen ay ma karakter nalang ongga mananda hataloja ibagas na mambahen nama dear atape makorjahon nama dear ibagas pargoluhani. Amen. Bertonggo mahita. Ajari ham hanami tong Bapa ase ibagas ganupan korja nami sa ganjang nerion. Tenger uhur nami hamdo tongon na mangucur hanami ase lang onggam marnaluja hanami makorjahon na madiar tarlubih ubani asoman nami colma na mamurluhon pangurupion huban nami. Alani aido tongon karakter na isuan ham ibagas uhur nami. Alani ay ahanadop inahkon ham ibagas guluh nami. Ibagas uhur nami ay matongon Tuhan na luar marhitihon ni persahap nami sonay age nanihorjahon ni tangan nami sa ganjang nyarion. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko nami. Amin. Oras bat tagadupan, selamat pagi. Andoar matongon seng ongga hitam marnaluja makorjahon nama dear bahen na sangapon ni Tuhan.
Salom.